Pemirsa Krama Seraya Timur rauh mangkin, durung samian sida miolihang ayahan toya bersih saking Perumda Tirta Tohlangkir utawi PDAM Karangasem. Di sejroning nincapang ayahan toya bersih inucap, PDAM merencana nyambung jaringan anyar angen genah embahan toya ring widangan punika ring warsene Cakirau. Direktur Perumda Tirta Tohlangkir Karangasem Ikomang Haryadi Parwata Mausang paiketandane kantun ngerincikang indik penyambungan jaringan anyar ring desa Seraya Timur ring sajoning nincapang ayahan toya bersih ke wewidangan inucap. Ring pemarginnyane muatang prebios sane ageng kirang langkung 15 miliar. Para pelanggan Seraya Timur madwe cubang ageng ring jero suang-suang. Punika ngawinang paiketandane merencana masang jaringan anyar ring sisi kelod miwah kauh. Ngenenin pamargi punika rawuh mangkin sampun memargi ring tahap detail engineering design DED. Proyek puniki pajang kelaksanayang antuk maundakan. Sumber toyonyane karencana yang anggen melimbahkan ke Seraya Timur rawuh saking genah witning toyo yehe miwah tirte. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.